pakai SSPP ubala banyu kejat hang ni hat sela ngala kali ladonem kiwe kandidat kibawan ban election hang ni Nrei hadu mata om syam ladon manu-manu kani kapani ya kajing nyauben jong kini ki kandidat ya kani ke konstituensi ke jongi kabalong ka way ni ki konstituensi ki bapau ha ka jelahi barok ka way na kan mau ki por ki bagadang samla badang kena habaladai ke election MP baru ki kandidat tujuan banyu kejat hang ni po hat sela hari kalau kaya ka balungo bahagan ni ka kenti om syamdan bawan manu-manu like no tamu kandidat jongi jongka ardi nah aku mulai kepang ya pi baru bat kani ka peni ya kajing sokhya ka jongi ya kajing dan mensim ka jongi ya ka bapi kuat sisa bapi dah terang sisa balong utau nong nikmat jongi hang te kapal lebet kipor kibaladep akan mau kecingelang jong Profesor Gigi Swell hang ni po hat sela ha bagi pai ba kewan man snap ya kajing keren ka jongi kilong sisa kajing keren ki bakordor hadu kata-kata kepala ayu kajing ikai ki babun ki samla ki ramba jangan dikasih ki balong ki riu perkat baki krau perkat hakasan perthe baro-baro ki juang balada pikwa banyu i ka real demokrasi lech sekitam riwa jongka sela konsensi pini i kata kasan syak pai pa hang niru agas nong sela ngidon ya karukom sensar pai pa karukom peniat snong kabaya per nakiwei pat kisnong kibadon agari kejugi nata kadau lada hakini kisgi wala da kadon kajing ki phalo hakajing ede ban penkul ma ya karukom sensar pai pa kabada upai ba ya upai ba na kabanta upai ba kum ki pai ba jong gani ka konstitusi ngangai mafilong kibriu ki basta nilamat sibun ki election wan ha ka jinglong kena samla ka joma lalu ka sedam ka kendai spa pra hasil konstitusi man ki election day kasyap jong kabom kabujiyo ya kejinjong bana so bana iku blay kerpang ya bi ipai ba jong kadi ka konstitusi bahagani ka election ka badang syudap la ay ka jing kersyat ka bakura ya ba balajit senrem kumu MLA jong pi sa sisi kani ka pani bapidang burung yalau jong nong yalam ubala yalam dan ipau sedam ya kani konstitusi badu balong nong yalam juga parti ketungi ulit doktor dan perroy kubang ijuk pat it sani baro udisi sausi bahagini gisni don kinong yalam jogi parti kibabu ya kajing keli ayu kita kinong yalam kibarem kilale naga benta kajai berriu kajongi lasan pausnem kio bagi ta kinong yalam kibu ya kajing keli kinong yalam kijongi kibu kajing keli yang reverend JJM Nichols Roy kibu kajing keli yang Profesor Gigi Swell kibu kajing keli yang doktor dan kuparroy ba ayu kilale ya kani kecai ya kani kari bekecai berliu bejo wadum serap ya kitin penjali jaung kibawan na kita ginong yalam kibangin jui mendo hanga ni katahan kajungi hanga
yang kijing tenju kibabun ang Islam di baladap hangnu kidon kita kinong yalam kibakam yalade bakinang kide kinong itri kum kasnong sila kum kathan yung kani kathan baro kowe giling kado simon kijing ang Islam di baladap lakalong ang imlang kasalang lakalong ang sunsyar kada lakalong ang khayi kapateng madu baju dan khas sendak madu baju serap yang kijinge itu kan ningyo yang development haga dikatakan kajungi kisnong kibam jupoi surok kilapoi surok kisnong kibam dan jaka sumar kilapoi ke jaka sumar kisnong kibam jiyoom kilayoom hatu kamdai bagi nong mikmat kijungi kila ay kajing syakri na kabanta jompi baka karmendo bau emeli jungi pamanta wala kapor kabalengkot kadu ulale sibun kajing mentoy na kabanta kani kata dan kata kadau nakaliang kajaman kum uparas dong uparka ubaga judon ya kaju kajing kiri nakabanta kani kata ngawan na kani kapor kumba ka party kajungi kalarai ban peniang yaw ni kandidat jungi na kani ka kenhon RDA ka bakentuk ya ka HSPDP bakani balay ni peniang yaw kandidat ngidon ya ka daw ka babiang omne tang bagi sukwa ban peniang yaw kandidat henry ngidon ya ka nongrim ka babiang nakilai beliau di konstitusi ngidon hak armut ki MLA na ka UDP ngidon armut na ka HSPDP kung bagalong menta hakilai beliau di konstitusi day kani ka kanhon RDA kabadon bun ki MLA don ki bayakren tiong bamyo snow age pang ka UDP kiong kenjak jar-jar kandidat ke UDP ngisu juba baga parti UDP la dikakenhon RDA ru ngitrai jar-jar ngimkwa bansupin kiwen haki social media haki YouTube ban peni yang kita kajingbun pat kajungi andai nganya tu epi bahabara hak sau tali kini ki konstitusi ki MLA kajungi ki trai sitong don ki bang baka dai ka election MP ngini yang buat national party don ki bang bagi jubut kongres ngini yang buat kongres no Henry kakwa banong EP baka dai ka election kadai ka challenge nagabanta jompi kamtang yakinong kersan jong ka UDP nada pidang don ya kajing syania yaw MLA jompi pideban pedi ya kata kajing syania haga di MP election balik itu ki parlok ki mamsam la kersan haga di election kamaladap nada pikwa ya kajing trilang ber MLA upli kajing kan nagabantaban yo ya kajing trilang hidang dar sa saus nam banyak train nakabanta karoy kapar jo kani kathan na takadaw ngikhat ni aware tung ini train lang nakabanta kani election